Aga jingle kai Porlok hapring ke Denmark Persia ke Switzerland. Haba pai shagana ke jingle kai Baro Artli ki Kynhun ki Klemla Hiar nadu pastang ke jingle kai hadu bukut jong ke jingle kai. Haga ba Baro Artli ki Kynhun ki khai damar not goal. Haga jingle kai hapring ke Ri jong Hakimi ke Morocco Persia ke Angola. Haga ke jingle kai ke Morocco kala khur ke nam job haden bagalala berpelim ke Angola dai welanot. Badia kan ke Shigol jong ke Morocco la yo Thep leng baga ungol jong ke Angola. Haga jingle kai hapring ke Croatia Persia ke Tunisia. Haga ke jingle kai Baro Artli ki Kynhun ki Klemla Hiar nadu pasdang ke jingle kai hadu bukut jong ke kentai per minit. Badai haga penalti shoot up ke Croatia kalala berpelim ke Tunisia da San Lasau. Haga jingle kai hapring ke Uruguay Persia ke Basque Country. Haba pai shagre ke jingle kai Baro Artli ki Kynhun ki khai damar shigol. Haga jingle kai hapring ke Ri jong Mbappe ke France Persia ke Germany. Haga ke jingle kai ke Germany kala yo ke Hiar ningkong tang Maria sedang ke jingle kai kata tang haki nyau second leng bau Florian badai le bagar ke shigol ke Germany ke tam ke kela step welanan. Bad haga kela mit ke Germany kala yo biang ben Thep ke gol ke ba leng bau Howard ubadai player ubele kai na klub Arsenal kata haga menit ke basau pekundai. Badai le bagi ni ki gol ke rang le kai ba kensai juga France ke Klemla aban sikuliang ada bukut ke jingle kai haga baga Germany ke job da Arlan or haga ke jingle kai. Haga wei par ke jingle kai Porlok ke bakham itanat apre ke Ri jong ki arngut kirang le kai ba kensai jong ke Real Madrid kata ke Ri jong Bellingham ke England. Persia ya ke Ri jong Vinicius Junior ke Brazil. Haba pai shagane ke jingle kai haga kela step ke jingle kai ke long Maria khai. Haga ba Baro Artli ki Kynhun ki Klemla Hiar. Badai haga kela min kata haga minit ke ba Prapeu ke Brazil kala yo ben Thep ke gol ke Beningkong. Haga ke jingle kai Lengbo Hendricks. Badia ke bol le rapen bu da Vinicius Junior. Badai le bagare ke Shigol ke Kynhun jong Bellingham ke England ke Klemla sikuliang. Hada bukut jong ke jingle kai haga ba ke Kynhun jong Vinicius Junior ke Brazil kala khori ke nam job haga ke jingle kai dai welanon. Haga jingle kai MLS hapring ke New York Red Bulls Persia ke Kynhun jong Lionel Messi ke Inter Miami. Henry haga ke jingle kai Lionel Messi u Klemdon bat ke Kynhun. Haba pai shagre ke jingle kai ke New York Red Bull kalala bat pelimsuk ya ke Inter Miami da Saulanot. Bad haga ke jingle kai u player jong ke New York Red Bulls ubadai nagari Scotland ulio ben Thep hat-trick. Kata ulio ben Thep haga minit ke balai sat peway. Bad haga minit ban nyau peu. Baling bagan ke 6 rem ke Inter Miami kalai Hiar ke Kyrdan ke ba haga media 8 point.